Silavê var baş e van no hêvî darim herkes baş e. Îşev em ê behsa mijarên cuda bikin lê di serî de em mesela Îranê, Rojhilatê Kurdistanê, amadekariyên şer li hember Îranê wê çi encam bidin, em ê behsa van mijara bikin. Mîvanê min ê îşev Kakşar Oremar e. Rojnamevan ew ê ji me re behsa meseleyên li Rojhilatê Kurdistanê bike. Ev demekî dirêj e, em ji wê derê agahî nagirin. Kakşar merheba bi xêr hatî. Wehî serçava êvar baş, silavên germ bû te û bû temaşevana. Alîkarê Serokê Giştiyê MHP daxuyaniyekê daye di derbarê Selahattin Demirtaş de gelekî mühim e. Divê em bizanibin ku heştê vê me ye, yani piştî heft rojê din dibe ku Selahattin Demirtaş serbest were berdan. Eger hikûmeta Tirkiye îtiraz neke, biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê heye, dibe Selahattin Demirtaş were berdan, ev cara sêyem e dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê biryar dide. Dibe neheqî li Demirtaş hatiye kirin, ew dibe bi armancê siyasî hatiye girtin û yani rehînek siyasî ye, dibe were berdan. Îja li gorî xala not ya destûra bingehîn ya Tirkiye jî eger dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê biryarekî bide, adaleta Tirkiye mecbûr e wê pêk bîne. Îja MHP balê dikişîne ser vê yekê ka mesele çi ye, em hinek wî pêşkêş kin paşê em derbasê meselê Îranê bibin. Alîkarê Serokê Giştiyê MHP Fethi Yıldız di derbarê berdana Hevserokê Giştiyê berê yê HDP Selahattin Demirtaş de daxuyaniyekî gelekî balkêş daye, dibe em bir bixin ku Selahattin Demirtaş ji neh salan vir ve li zindana Edirne girtiye. Veke Raqîbê Tayyip Erdoğan bû ji ber vê yekê ket hepsê. Milletê me jî maşallah pir zêde xwedî lê derneketin. Wan aliyê de hinek rexnê me hene. Fethi Yıldız ji kanala CNN Türkiye re li ser mijarê axivî dibêje ez dozê nizanim. Tişta ku ez dizanim biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê hene. Biryarên dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê rast bi destûra me ve girêdayîne. Xala not ya destûra me ya bingehîn dibêje divê li gorî peymanên navnetewî yên ku li gorî rêgezê hatine qebûlkirin tevbîgerin. Yani alîkarê Serokê Giştiyê MHP dibêje wezîfa me ye ku em li gorî peymanên navnetewî tevbîgerin. Yani Selahattin Demirtaş berdin. Divê maneyê da tiştekî pir zelal dibêje. Yani heta ku xala not ya destûra me ya bingehîn hebe, ez divê baweriyê de me bêguman divê hin tişt bênekirin. Hin tişt bênekirin ji bo me yani Selahattin Demirtaş serbest berdin. Divê maneyê de. Di derbarê Afiya Giştî de jî pirsekî tê pirsîn. Dibêje me berê jî gotiye li Tirkiye şert û mercên Afiya Giştî tune ye. Afiya Giştî nabe. Lê pêdivî bi rêziknameyeke di derbarê kêmkirina cezayan de heye. Rêkxistina înfazan wekheviyê divê pêdiviya me pê heye. Divê serdemê de teqez divê gav bêne avetin. Divê serdemê de yani behsa vê pêvajiyê dike. Divê em hin guherînan divê pêk bînin. Dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê em bînin bîra we hevano di serlêdana di derbarê Selahattin Demirtaş de gotibû ew ji ber armancên siyasî hatiye girtin. Girtina wî neheqî ye. Divê navberê de avukatê Selahattin Demirtaş Mahsûnî Karaman jî doh daxuyaniyekê dabû, doh bû ya pêr bû. Mesele ne ew em bernameyekî taybet ser wî jî çêkiriye. Dibêje eger heta heştê vê mehê 2025 hikûmeta Tirkiye eger îtiraz neke Mahkemeyên Tirkiye, Adaleta Tirkiye dibe ku Selahattin Demirtaş berde. Belê diyar e Demirtaş şoreşgerekî mezin rêberekî doza me Kurda ye we ew nûçeyek ku li ser wî hatiye belavkirin giringiya xebat û têkoşana wî û di asteke bilindtir de jî têkoşana gelê Kurd rewabûna wê hereketê li dunyayê dide nîşandan di vê rewşê de ku êdî ew hevdîtinên rêxistina UN li New Yorkê di rêxistina netewên Yekbûyî da hat dawiyê pêwîst e Kurd bi giştî û bi taybetî partiyên me yên siyasî bi ser xwe de biçin, bipûnijin çi bû çi nebû çima milletekî ku hejmara wan 5 milyon niye zêdetirî 150 dewleta bi awayekî resmî fermî wek dewlet nas kirin lê heta di wê saziyê de wê saziya navneteweyî de
جه 1948 شونده حتی روژا ایرو نوینره که ما نکاریه ببه دنگ دوزا گلی خو دمیرتاش انسانه کی کو باوه کی دور جه حقوق هاتیه گرتن اردوغان وک رقیب خو دبینه و جهیلا گلی کردواجی جهیلا پارتیاوی و به میلیون ها شورشگرین کرد و حتی حریم دنیای قابلیت و ریزا دمیرتاش بلنده دنوا جواکا آزادی خوازاده کسی که بیجه نزیکی خوندنگه ها سروک اجالانه و هیویدارم او خبرین که تخواندن ده انجام ده به سبب بردان اویش برکو حقی ویه او نحقیه که مازن لیکرن حتی اگر بقاسی روژه که ثانیه که جی او هات بگرتن چما گرکه بگرتن دما لسر سیستما ده سلادار لسر ریبرین حکومت رخنه یادگره مگر رخنه گرتن دو دنیای دا با همی عادت با ما قباحت بروی هنده جی پیوست ایجاد و ورادا وی جی بیجم کرد زیده در میدان دابن بوکو خودیتی ریبری خوب بکن و دنیا بزانی بکو او ریبری مدگرتیگه ایران یا سوریه یا ترکیه یا عراق دا به خودی نه به تایبت لباکور کرسان و دوی روشا تایبتی حساس دا که ام تیدا در باز دبین سروکی وقت اسماعیل بشیکچی ابراهیم گوربوز لسر روشا داویه تندرستیه اسماعیل بشیکچی آگاهین هری نو پاروه کرن دا زانین او جبهشا چاودریه هور درکتیه گوربوز دا زانین که پرسا یکم یا که اسماعیل بشیکچی پرسیه دبیجه هونه کنگه مجوه داره در بخم گوربوز دیار کرد که ویج بشیکچی را گوتیه دوی تو سبر بکی تو سمبولا برخودانه که مزنی گلی کرد کشته پرحز دکه و جهر چاپرچه کردستان ملت خوازه ورش بوناته گوربوز بانگ لهر کسی کرد که هر کسی حسکریم بشیکچی جبو مترسیا سرما جبو کووید 19 جبو مسئلهندن نخوشیندن حتی که تداوی و بداوی به بلاکست نوی سردانه مهمه جبو صحتاوی دوی اماموسته خواه دمکی ایزوله بکن دیاره بشیکچی انسانه کی مازنه دبر دوزا کردا دا دبر او نحقیین کود دیرو که دار گلی کرتات نکرین بدیلین گلک گراندانه عمری خوب سالین دریج گنجاتی خود زندانین دولتا دیکتاتورا ترکیه دا در باسکریه میناکه که دموکراتی خوازی د دنیای دایه فیلسوفه که خودی بیرو رامان گلک دموکراتیکه عاشق دوزا کردای واسیت کریه اگر دنیای مرنه که به مل آمده و شیرن و دوی روشه دا تندرستی و مخابن در روژه که دا راستی خرابیات و دوکومنتک بلکه فیلمک لسر وی دهات بلا کرن او لسر دا آخوی و نیشکا دا مجیوی راستی نخوشیا انفارکتوسی هات یعنی سکته یعنی کریزا مجی لگوتنین وی آخفتنین وی داخازین وی جمع جگرلی کرد ج پارتین سیاسی ج حرکت و ریبرین کردا معقولانه نه تاوی که رخنه جی لسر هنه لیدلیوی وکریه بو رخنهیان عمری خود دبر دوزا کردا دا دبر دنگی کردا دا دبر حق و حقوق گل کردا در باسکر از دوا ایشالله هیویدارم شفای گزو لیوه گره و چه ببه و رابه دیسا بی ناوا ما بتایبتی او آلیگری ملت مظلومه و کرجی ملت که مظلومن دوی روشه دا دوسته که وها حبو ناوی بو ما گلک گرینگه دا خوازه شفای جیرات خوازه هزین سوریه دموکراتیک قصد راگاند که کومن چکتر ین گریده حکمت شامه جه ایرو سر سبه و بنداوا تیشرنه در دوروی به چکین گران ددن بر توپان ددن بر ایرشان ناوند راگاندنا قصده دا خویانی که ملافکریتی داده بیشه
باوەیەکی سیستەماتیک بچەکین گران ئێوەکی تانک تۆپên bejayî top tên avêtin bendav tê topbarankirin di daxuyanê de hate gotin ku topan rast li bendavê bixwe xaniyên karkeran gundên derdorê xistine ev yek gefekî gelekî mezin li ser jiyana sivîlan tesîsên jiyanî dixebin metirsiyekê karesatî qesedê ev êriş weke aloziyekê xeter weke binpêkirineke eşkere ya peymanên agirbestê pênase kir anî ziman berdewamiya van êrişan wê tenê bibe sedema zêdetir aloziyê wê bibe sebebê gefê li aramiyê. Di dawiya daxuyanê de jî qesedê berpirsyarî xistiye stûyê hikûmeta Şamê. Dibêje em hikûmeta Şamê bi tevahî berpirsyarê vê meselê dibînin, encamê wê yên giran wê hebin. Em teqez dikin ku li ser mafê xwe yê parastina rewa ji bo parastina milletê xwe, ji bo parastina hêzên xwe em ê li dijî van gefan, li dijî van êrişan em ê bêdeng nemînin. Ev daxuyaniya qesedê ye wekî din li sor jî ev rawengiha mafê mirovan ya Sûriye sor jî saziya gotim agahiyan dide li dibêje li derdora bendavê hewldanên hêzên girêdayî hikûmeta Şamê yên ji bo derbasbûna nava Erdê qesedê yani xalên qesedê hene ew jî bûye sebebê pevçûnan piştî wê qesedê bersiv daye komê çekdar paş ve vekişiyane li herêmê hindik bejî aramî çêbiye lê rîska şer û pevçûnan hêjî didome komên bi piştgiriya dewleta Tirkiye jî serê bê sivê divê ciyê sivîlan dane ber bombeyan derdora bendava tişinê divê topbaranê de zararê maddî gelekê çêbûne ziyanên canî haya me jê tune zêde lê hêvî dikim ku tiştekî çê nebû be piştî ku Heteşê colanî hinekî cesaret girt ji hêzên navnetewî çûna wî Amerîka virda wê de rewabûna wî hate rojevê em dibînin êrişê xwe zêdetir kiriye. Ne tenê hêzên Heteşê çetên girêdayî dewleta Tirkiye didin pêşiya van êrişkaran diçin ser bendava tişinê. Di bendava tişinê de çi heye çima dixwazin wê derê bi dest bixin deverekê stratejîk e enerjî li wê derê heye ew enerjî wextê ku were bi dest xistin dikare elektrîka Rojavayê Kurdistanê ava ku diçe Rojavayê Kurdistanê hemî bixebin kontrola xwe. Bendava tişinê lewma stratejîk e. Dixwazin wê derê bi dest bixin. Xwe çar meha şer dewam kir bi dest nexistin. Kerem ki yekek şer were mar. Diyara ev meşruiyeta ku welatên dunyayê dane kesekî ku endamê El-Qaedê bû dosyayên wê tuje cinayet, qetil, kuştin, hovîtî hene piştî komcivîna welatan li rêxistina UN li welatên li Amerîkanî bajara New Yorkê hinekî zêdetir wek dibêjin wêrekî di xwe de dibîne ku herişê bike ser destkeftên Kurda. Lê gerek em vê rastiyê jî bizanîbin ku di hevdîtinên ku bi Erdogan û bi Ehmedşer û hindek kesê din ra hatine kirin Trump tiştek nedaye destê wan ku bixwaze an bikaribin li dijî destkeftên Kurda statuya Kurda Rojavayê Kurdistanê karekî bikin. Eger wisa bûya herçend îro Erdogan di parlimanê de di vekirina parlimanê de îşareyek pêkir ku em ê rê nedeyn li Sûriyê Kurd niza bigihine hindek armanca û bigihine hindek daxwaza lê pêwîst e em bizanibin ku li Amerîka yê ku biryar û qirara dide Kongreya Amerîkaya Kongreya Amerîka qirar û biryarên dawiyê li ser herêmê dide wekî hûn jî dizanin Barak nivînerê Amerîka li Sûriyê ji wan daxwazên xwe yên ku berê bi gef û bi qehr bûn li dijî Kurda hate xwarê we ew ê nekaribin li dijî Kurda tiştekî bikin çunkî di warê leşkerî de destê Kurda ji yê dewleta Sûriyê ya niha dewleta veguhêz gelek biqwettir e eger dewleta Tirkiye jî bixwaze pişikdariyê bike divê hêrişê de hevkariya wan bike an jî hêrişê bibe ser Rojavayê Kurdistanê
هنگی او پیواجویا کو ام دیویژن پیواجویا آشتیه لترکیه یه به معنا بمینه هرچند روزات بریدا من بخو گوتیه و از نهاجی دوی باوری دامکو اوانه تنه بو در باسکرنا دمه سولبرگرتنا در فتا که گوهراندن یه چه ببین چه نبین او گوهراندن ژئوپلیتیک و الهرمه چه بونه بگهنه کدره دست به پیواجوی کرن ولی تشتکی نه لوگیکه برواجی وقت بیجن علم دیالکتیکه یجی کو کسی که راسیستی وکی باخچلی بی و ده پارلمانا کو مجی و هبون و همو تشتی ترکاتی دا هاتیه دیار کرن حاکمیت وان تثبیت بویا بی اوز دعواز ریبره که کرده بکه کو بی ده پارلمان دا با اخفه بروی هنده جی روشک گلک حساسه لچار پرچین کردستانی و پیوسته کردجی ده میدان خبات دابن پارتی و رخستنین ما او هیزا کد دستیوان دا او قابلیتا کو دکارن لدجی دولتا ترکا لدجی رژیما نوحاتی یا شامی کارکی بکن دست هف بگیرن خباتی بکن نهیلن تشتی که کردا بخوینا به هزاران کساب دست خستیه و هر راحت جدست بچن یعنی همو گریدای وهنده که کرد یه چاوا لدر و دیپلوماسیه بکن یه چاوا به لوبیا ولاتین زلهیس یعنی ولاتین مازن وک اسرائیل آمریکا یکتیا اروپا را دانستاندنی بکن و ببینه دنگی گلی کردوزا کرد یادن جی ده ناوا خدا گلک گرینگ هم بی بزانی بنکو ده ناوا خدا چاد کارن خودی هیزه که هفگرتی خودی گوتاره که یه گرتی وکه او کنفرانسا که ما 28 ماه در باسبوی لکولنی ده نابرا پارتین روشالات کردستانی دا دید اگر تو چاول راکسیونین راگهاندن و پارتی و حرکت و دولت ایران دا آستی کاری که وحادا بکی هنگی همه بزانه بین که هفگرتنی چقدر رولکی مازن هیا دا بلند کرنا حرکت سیاسی کردا و برسوا کردا لهمبری دولت هجمونی خاص اجا اردوغان تشتک به دست نخستیه لپشتی به کم جوینه اره هفدیتن هندک چه بوم بو لگل احمد شار اما جبیر نکن احمد شار هشتا جید لیستا ترور یا دولتا آمریکا دایا ده امتحان خویا بریو برنا ولاد دا مروه کی سرکفتی نبویا انسانه که که فکر و رامان وی سلفینه ده شرب دروسی و علویه را ما هویتین وی و حوالبندین وی دیتن و اگر کراوات جلیده لیمجیه و همان مجیه یکو دماکو به القاعده رابو او مجی هشتا جهاتیه نها آنین سرکار به آوه که سفارشی لی اوی بسر نکوه به طیبت لدجی کرداد جهان داجی براستی عدالت اخلاق همو گریدای برجواندین سیاسی آبوریه دکارن ملت که خودی اراده خودی برخودان خودی کد زحمت هزار شهید راحت بکنه قربان لهوی دارم ام کرد نهیلین تشتکی وها یعنی تراژدی که وها لکردستانی لروجاوا لباشور لباکور روشالات کردستان دوباره به خود تکرار بکن نابد دیروک لمایدی دوباره و 10 باره ببه پیوسته ام به اراده خو به کدا خو به زحمت خو به خبات خو ام وان پلان و پروژه این وان والا درخین اگر ام وان لهمبری عمله که انجام بوی قرار ندین باور بکه با هنده شروک تاجر دلوپه که پترول کردستانی قدر میلیون ها انسان ها هشتا جیبوان او دلوپا نفتی یا پترول به قیمت تره پیوسته هم به خود میدان دا بینو پارتی و حرکت این کرداجی
ایدی دا آستا کنگره که نتویی دایه نزانم ده چه هفگرتنه که دایه استراتیجی که وانه هفار دیار به پیویز بو ایرو ل نیویورکی دوی کم جوینی دا نه نوینرکی کرده بلکه 10 نوینر کرده جی آماده بون 7 میلیون لکودری 5 میلیون لکودری چما 5 میلیون نوینر وان هبه و بدهان دولت حکومت وان به دوی روشه دا به رسمی بناسن اما 7 میلیون نوینر کی وان نبه اما به هر حال او به رسمیت ناساندن حکومت فلسطینی عمل دجنینه اما بومجی در فته که زیرینه که امجی بیجین قدر ما کد و خبات ما بر خدان و سرهلدان ما اگر 4 قاطی فلسطینیا زیده تر نبن کم تر جنینه بله بنده اجوره تشتک بیجم ای سال 713,554 خواندکاری لباکو روشلات سوریه یعنی لروجاوا که دبن رویبریا خسر دایه دست بخواندنه کرنه نفوسا قبرسا ترکان که دولت ترکیش بو وی داره سرخوابون دخوازه نفوسا وی 382,000 یعنی تمام قبرسا ترکان ancak نیوی خواندکارین که وی داره درسه دبینن نفوسا لوکسامبورگی 600,000 یا گراوین سولومون 728,000 نفوسا کاراداغی 617,000 کاراباغ اندام یکتی اروپایش ev yeketi Avrupa'ya جبور روجاوی کردستان تشتکی ناکه هنگاوین پچوکین هن ولاتان نتیده البته بیشه بنیرم از همه بدومینم جبلی طارق نفوساوی 32,000 تیم فوتبول یا نتویا جبلی طارقی هیه ستاتیوی هیه به بشتاری ماچن کوپای جهانی دبه لی روجاوی کردستان نکاره تبلی جوینه کی کوپای جهانی جبه نتوی یک بیتو باسکی کاشر و رمار حالا کیدن گلک اسپانیولی تینه ویدری ویگراوی جبلی طارقی لودری دخبتن اسپانیا دخوازه جبلی طارق بکه نوا پیمان شنگنیش یا اسپانیا جبلی کاتالونیا کسیج بو روجاوی کردستان تشتکی نکریه کاتالونیا شخواه نه اسپانیوله گلکی جدایه yani Moldova hılbıjartın çi bu belki hafta eki Moldova 2 milyonu tişteki nüfusavi stet kursiyen parlamentoya hene buna devlet keyf avanıcıya tevli yeketi Avrupa jidibin ev felakete jibome felakete debi meru vaket tişteki ji rezli kabul neke yani skandala ki navneteviye çıl 5-6 milyon bla 3 milyon be ملتکی به دولت استاتیوی تونه او دعوا مجی دعوا کی وسا نت زلال یگرتی تونه پروبلم اوه کاکشار نایم درباسی مسئله ایرانی دستورته بله نها وزیر کاری در به ایرانی عباس عراقچی tabi derdeme lehmer İran'ı şer despet ke yanna işareti vi henene tünene eğer şer despet ke mesela me حالم کرداوی چبه وزیر کاری در به ایران عباس عراقچی پیشنیاز هفدیتنه که راست کربو به نونری تایبتی آمریکا استیو ویتکوف وزیر اوروپیجی و بشتر بو بیانا لویتکوف اویه قبول نکریه یعنی رد کریه هفدیتنه تو چه واد بینی نها آمده کاری هیه لهمر ایرانی گلو دیسا امریکا اسرائیل ولاتین اوروپا تیدا جیه دیگر ناگرن آنها لإيراني تشد كلا تشد قوم بله بدران بری ویتا اشاره تشتکی گلک گرینکر لدنیای گلک ولات هنه کو نفوس آوان جه 500 کسا جی کمتره من خاص استنه اشاره اوی بکم یعنی ولاتکی مثلا وکه واتیکان شتات یعنی دولتا 496 اندامی و هنه انجی ولاتا کی وکه توکلاو 2506 اندامین و رونشمانی و هنه جزیره که بچوکه وارکم موناکو جی گره که بتشتی دومینیکن هیا مثلا عینا وسا و مثلا اوانه جی نوینری وانده یو اینی دا کم جوینا نتوین یک بوی دا بو ولاتا کی وکه هندوستانی جی کو 1 میلیارد و 405 میلیون یعنی 451 میلیون نفوساوی هیا وان جی نوینره که وان یعنی سر کماری وان حیات خو هاتبون
چما گرکه مثلا فلسطینیا همو نزدیکی 5 میلیونن نوینری وان هبه یمن هبه ایجاد براده کو مثلا استاتوی وکی تا اشاره بکر گلک گرینگه لی ایرانی روشک تایبتی هاتیه هوله پشتی کو او میکانیزم ماشید بیجن او زخت و زورن کو یکیتی اروپا ایدی بو ایران بینه چه جارا روشک وها دی ایران دا چه نبویه سال بری تنی آمریکا بو کو گواشن سیاسی آبوری بچن اکونومی لدجی ایران بکاردانین لی نهای دی همو دنیا همو ولاد قانونه که کو جه نتوین یک بویی به پیشنیار ولاتین یکتیا اروپا و آمریکا هاتیه هوله و جنادا بوده بیجم بری 3 روزا مثلا قیمت دلار نوتو چند هزار تومن بو نزدیکی 100,000 نه نیش کده بویا 115,000 قیمت اوروی که بویا 135,000 تومن پاره ایرانی اجا دو حساب بکه دوی روشه دا زخت و زورن که لسر دولت ایرانی لسر خلقی هبن یه چابن حتی متحدین هری نزیکی دولت ایرانی جیکو چین و روسیه نه نکارن ریل بر وقت بیجن لینرینا گمین کو ایرانی درد کبن آنتین ایرانی و هر وها ری و ریبازن دنیا تجاری جی بگیرن هرچند کو چینی وقت بیجن پروژه پیشکشی نتوین یک بوی کرکو جاری لدجی ایرانی جدو روز بری اوپیدا وی دور پیچا نو دست پی نکن اما اوجی رد کرن نه هاتا پجراندن بروین دیجی براستی ایران نها در روشک گلک خراب ده زیده باری ویجی هفدیتنین دنابرا ترامپ و نتانیاهو و او پروژه بیسمادهیا که ترامپ بو مثلا فلسطین و غزه پیشنیار کرده ایدی دست ایران جی دست وی هری بهز لحرم دبره حماس چه بخوازه چه نخوازه چه بپجرینه چه نپجرینه ایدی نکاره ده معادلات سیاسی ین حرم دا بجدار به خالا هری بالکش اوکو جراد بیجن برسف بده ادوانسی تو 3 روزانه دا و ام باورین کو حماس لگل مشارکت لگل ولاتین کو وید پاریزن هبونا وید پاریزن و قطر و ترکیه و کم زیده جه عربستان سعودی نهاد الشور و مشورت دایه کو باوایی که رسمی فرمی برسوه که بده وی پروژه 20 ماده ای اگر قبول بکه دیسان نکاره ده قادا سیاست دا بجدار ببه جبرکو بریوه برنا غازی بکه دستی کومک تکنوکراتا کو سرکشاوی جی ترام دکه کسی وقت تونی بلیر جی تیدانه و اگر قبول جی نکه براستی یتنی به تنکرین را روبرو بمینه تنکرین فیزیکی و دزانه ده وان یعنی دمین در باس بویدا ضربه گران به حیزن اسلامی کتنه اوانه همو به بودجه و پشگیری مادی معنوی دولت ایرانی لدجی اسرائیل دست به خباته کرنه دمینه حوسی و جهاد اسلامی و حزب الله لبنانی که اوجی بالو هفکارین دولت ایرانی نه لی یا هری بهز دوی ناوی دا حماس اگر حماس ده قادا سیاست دا نمینه ایدی او حزبین او ریخستنین که من ناوی وان آنی زیده قوت و هیزه که وان نامینه بلکه دوی ناوی دا هری بهز حماس ببینه جبر منطقه یعنی جغرافیا که تیدانه روشا که یمن تیدایه لی او جینها به زخت گلک گران را رو به رومانه
اجا اگر تو بخوازن ام دکارین بحثا وان بیسماده یا بکرتی بکن اگر تا خواست آنجی که پشرا وان هفدیتنانه اگر بسر بکوین که جهیلا گلک دولت دنیای و پیشوازی لحاطیه کرن یه چه تحصیل لسر کرده هبه کرد گرکت وی ناویدا چه بکن و چه نکن ام دکارین سر وی مجاری جی با آخوین کاکشار بری کوم ام دست برنامه بکن تجز زندان ایرانی هن آگاهی گرتنه لوی دری روش چیه ام دزانن روژه yani her hafta insan tene dar vekirin ke çu xortên me jî dina bavandane niha qet çi agahî hene rewşa dawî ya li zindanan بله اوا پسیارک اکتویل و گرینگه بومه جبرکو 3 سالیا شورشا جن جیان آزادی دست به یعنی خلاص بو هاته داویه او شورشش تا بردوامه و یک جی کسین که هیز دا و شورشه ادی زینب جلالیانه که نامه که وی اب دنگ به زمان فارسی جی گرتیگه ها ایرانی گرتیگه که ایرانی درکت و دوی داره دا براستی هم گلی و گازنجه هنه هم جی پیامن تجه داخواست جمع کسین که عمل در ونه هنه جیه که داده بیجه شورشگر اگر چاخی کل بیت سیداردن این بیت ایدام کرن هنگی آنجیو بوشیرن دبن آخه دا او نامره برواجوی هنگی دمره کو جهیلا خلقی و بیشبیر کرن و هنگی د دیرو که دا دمینه و جیانا ویا دویمین یا ویا دویمین دست بید که کو نفسک نو دکشینه و بوی نفس خویا نو هیزک نو دده جواکا خو لی شورشگر هنگی دمره کو د فکر و رامان خلقی دا یعنی مدا نمینه یعنی دی تو جبیره لبیره خلقی نمینی گل وی آنجوی جه بیر بکه او کسین که جوی حز دکن آنجوی حز دکن وی جبیره خوب بن حوال جبیره بکن هنگی او شورشگرت بیجه دمره که او جی براستی تراژدیه که گلک دلتازینه یعنی از نظانم جی دبیجه از دنوا بیرو حزرین خلق خود مامه مرمه آنه ممکنه که تشتکی وصابه اجا به واندا خازانه گلکی وقت دبیجن پسیار آفراندن گلکی بو مجارا گوتو بیجو دیالوگ دنابرا پلاتفورمن جور و جور ین راگهاندنه دا و از به مالبات وان را به وکیل زینب جلالان را بردوام ده پیوندی دامه وکی دنجی جبیرا منه چکو دناوا گرتیین که به دست دولت ایران حاطنه گرتن هر زیده دقادا سیاست دا گرتیین کرد ده زندان ایران دانه یعنی صادی بیجه زیده تر جه پنجیه پشتی شر 12 روزا او خاله که گلک بالکی شد خازم تماشاوان این ما هایدار بلسر پشتی شر 12 روزان زخت و زورن هری مزن ل5 ولایت روشالات کردستان لسر خلقیتی ندیتن 21 حتی 22 هزار کس حاطنه گرتن به توانا جاسوسی بو دولت اسرائیلی نیوا وانه زیده تر کردن جکرماشانه اورمیه سنه ایلام و لورستان و حتی دناوا کردن خراسانی داجی وکی دنجی گل کس وکتا اشاره بکر هاتنه اعدام کرن ینکو همه دمها در باسبوی دا نزیکی 30 کس هاتنه اعدام کرن پرانیا وانه جی کردن لی ایران رخصتنین مافی مرووا جی اشاره بکرن اجا اوانه اشکرانه اوانه دیارن بلکه 3 قات 4 قاتی ویجی ندیارن به دزی به وشارتی تینه کشتن تینه گرتن تینه اعدام کرن و
نها شیوه اعدام کردن جی برواج سالین بری به سیداری و کنف نینه به امور الکترونیک کنفکی گریده مثلا گرید دن به ستوی 10-12 کسا به پلاکه که باوی الکترونیک به زجر و یعنی شکنجه که دور جه وقت بیجن پرانسیب اخلاقی ین حتی اعدام کرنه جی وان انسانانه دکوجن خالق دنجی اوکو اگر گرتیک سیاسی به مخابن به شوه که به شرطی لدرکه ندیار ود شیرن و حتی طرمی ویجی نادنه مال باته دایکو باب کسو کار خزمو نزیک همو ده هوای دادمینه نزانن مرویوان هاتیا کشتن نهاتیا کشتن مایا ساخه یعنی اواجی حتی جوی خراب ترجی از نا شینه جی نادن یعنی نا هیلن کس شینه جی بو کرن خو بو کچن خو بگیرن اما پیوسته به یکی جی بیجم کو دنوا وان گرتین سیاسی دا حتی کسین وکه زینب جلالیان و وریشم مرادی و پخشان عزیزی و چند کسی دنین کرد حبن او آلا برخودان و اراده او آلا دجبریه به رژیم دیکتاتور را ناکوه نتنه ناکوه بلکه گرتین سیاسی ین ملتین دین وکه فارسا وکه بلوچا وکه عربا مازنیا دما به گرتین سیاسی کردین وکه زینب جلالیان و وریش مرادی و پخشان عزیزی را ده حجره که دادمینن بوان الهاما تیگهشتنه فام کرنه جه ریبازین سیاسی جه ریخستنین یعنی انسانی زیده و زیده تر دبه و دبیرانین کسین که ایرانین بربونه و هاتنا اروپا ام دبینین که مثلا شیرین علم هولی چه تاثیر که مازن لسر کسین در دورا خواه بو زین جلالیان هرچند کم جی خواندیه لی چه تاثیر که مازن لسر نرگس محمدی هبویه که خلاطا نوبل یا آشتی دانه اوا بوما خالن بالکشن او انسانانه جو مکتبه که انسانی کتنه دست هنک هو و هاراکو جو پرانسیب مروواهی تشتکی فام ناکن و ناجی به مخابن کردستان بگشتی یعنی 5 ولایت دبن زختن گلک گران دایه کس نکار نفسی بکشه به تایبت پشتی شورش جنجیان آزادی 3 سال در باز بونه او کنفرانسا کل کلنجی چی بو هیزک مورالک هیویک زیده تر بو کردن روشالات کردستانی و بالکشتر چه همیاجی او بکو به بانگ آوان پارتیا گره که سرانسری لروشالات کردستانی ده روژا شهادت جینا امینی دا اسپیکر کو گلک به پیشوازی هاته پیشوازی کرن و به راستی دولت چقاس کرو نکرجی نکاری الهمبری وانتشتکی بگه مالاتیا و ککشر نهال سر اکران فوتوغرافه که ام چوا و فوتوغراف شیرو بکن رجب طیب اردوغان لورتی رونشتیه لکیلکاوی اشترا بیجم داوود اولو هیه بابا جان هیه آلیه چپیوی آلیه راستیجی هر دو هفسروکین دم پارتی هنه رونشتنه پر کیف خوش خویا دکن طیب اردوغان سپاسیا وان کر گوتنا جبو تکبرنا تروری مالاوانا و پشکری دانمه ام بسر کتن ده بیجه من جو روژا بری دا گوتیه هیویامن باوریامن به یکی نینکو دست بکرنا پیواجوی دا که هم جرا دجین پیواجوی آشتی و دهجی وقت من برنامه تدا جی شوپان سروک پارلمان ترکیه چاوا و پیواجوی بناو دکه در حق زمان کردی و ترکی دا چه ده بیجه هرشنوی لسر روژاوا چنه و چنینه ایدی او کسی که قانون و قرار همون دستی بیدانه دما او صاب بیجه خویات که کو سروکانیاوی فکر و رامان آنجی داخازین طیب اردوغانن باوریا من
بوی نینه که او بکار بن گهراندنه که بنگهین چی بکن اما یا گرینگ او که دوی ناوی دا کردا همو پیوستین که لازم بون جبو آشتیه جبو هفگرتنی جبو چاره سرکرنا پرسگری کن دهان سالا بکن کرن هیزا کردا هات دیتن و ریبرین کردا حرکتا سیاسیا کرد چلچیا چل نوا باجرا هیزا خو یا گریدای دوزا گل یا گریدای ملت خوبه نشان دان جهلا دنجی اوانجی اثبات کرن کو لترکیه ملتک هيا کردن پرسگری کام پرسگری که نه چهار سر کریه و پیوسته چهار سر بکن او چاد خازن در فتا بکار بینن دم و دوران درباز ببین گره که کرجی براستی به جسارت که مزن به ویرکی وان در فتانه بکار بینن دنگ خوب بلند و بلندتر بکن ایجا هم نظامی مثلا ezan al fotoğraf denerim de fotoğraf nuket veşane. Yani me peş tane dit yani. Ha ve dereye gelen bala xubdu ne? Ev Tayyip Erdoğan'ı ku daima Dem Parti, HDP, Parti'nin Kurdan ve ke terörist dedit. İruaniyel kelekaha dayar olmuştun. Veya be sebep ne? Avya dayne aliyek. Babacan veziri vi aburiye beriye. Babacan beryanaha de bloka CHP'de cihad girt. Na aniye kelekaha dayar olmuştun. Davutoğlu serok veziri beriye Tayyip'e beryanaha de bloka CHP'de cihad girt. Aniye kelekaha dayar olmuştun. Ez dibêjim Dem Parti jî dîsa bi vî şeklî. Yani Tayyip Erdoğan CHP bilind dikir li erdê dixist, rexne dikir, heqaret li CHP dikir. Çima? Çünkü çiye destê xwe daye Dem Partiye Kakşarorama. Niha Tayyip Erdoğan pir zêde sextekar e keko. Yani tamam anha pêvajo heye ama sextekariya wî mirovan aciz dike. Yani insanekî hindik xwedî vicdan li vê fotoğrafê binêre rastiyê dikare bibîne. Vê derê ne ku ji bo Dem Parti hez dike, ne ku Davutoğlu yan jî Babacan hez dike. Dirikê CHP'de van insana aniye li dora xwe kom kiriye. Destê xwe dirêjî wan. Çünkü ew zane îro li Tirkiye Partiya Yekem CHP ye. Ew ketiye rêza duyem. Eger li meclisê dengdana pê baweriyê çêbibe nikare ji wê dengdanê derbas bibe. Ji ber vê yekê hemî însanên ku li dora CHP kom bibûn ew ittifaqa wan aniye îro li dora xwe kom kiriye. Tenê ji bo nîşanê civaka Tirkiye bide ez ji wî dibêjim vaya sextekariye. Mîda mirovan ranakire. Hakikaten. Ji ber vê ez vaya ne fotoğrafekî wisa masûmane meclis vebiye û Tayyip Erdoğan serokên partiyan ku mêser hev kiriye çay qehwe tatlî ve dixwin ne ew qas ew e masûm e. Tayyip heta niha pir caran me vekirina meclisê dît. Tayyip Erdoğan li rûyê HDP'liya nedinêrî. Duwan rojan da Serhedîn Demirtaş avet hepsê. Ji ber vê yekê mirov rewşa hevalên me ên Dem Partî pir baş nabînim. Ewsa devkenî mîna ku minnetdarê Tayyip bin. Tayyip jî wisa mîna zarokên mektebê mîna mamoste çewal wan dinêre bi vî şeklê. Yani ez van fotoğrafa layıqê milletê Kurd nabînim. Nûnertiya milletê Kurd divê derê de ez nabînim. Yani heyfe. û da xaftina bibore ez gotinekê dijî bibêjim. Tayyip Erdoğan da xaftina xwe ya îro de ji tevgera azadiya Kurd re got terorist û bank li Dem Partî kir ku li keleka wan cî bişxwe spas dike ew tiştekî din û bank li milletê Kurd dike ku dev ji Qesedê berdin, dev ji rêxistinên terorîst berdin, werin xwe bavêjin berbextê dewleta Tirkiye, dewleta Tirkiye ya wan e jî. Ama bêmaf, bêheq, tenê bibin xulamê dewleta Tirkiye. Yani ez van tiştana min aciz dike, min têra xwe axaftinekî kir piştî nîvrû ez naxwazim dubare bikim keremkê Kakşarorê me.
بالراستي جي يعني وك من بريدا شيكوت تشتك إدي بشارتين نما يكو كورد خو جي دور بكن آنجي جي شرمي بكن ده پیوندیم به دولت دنیای رابط هیبتی دوی راشده ده پیوندیا به دولت اسرائیل دا کو ترسکم مزن خستیه ناوا دلی رایدارین دولت ترکیه و یا سوریه و حتی ولاتین دنجی و دم پارتی گرکه بزانه بکو برپسیارین و سروکین و اندام پارلمنترین و به دنگ گلی کرد چونه و پارلمانه پیوسته برپسیارتین وان دیار بن پیوندیا به اردوغان را دوکرنا پارلمان دا پسیارا یکی برپسیارین دم پارتی گرکه جه اردوغان او پیواجو گهشته کودره ما چه نماکو نکر شروان و گریلاین ما چکین خوش شوتاندن ما هفدیتم به سروک اجالان را کرن و پرسپکتیو و داخاز و هیوین و اون حتی نه چما ریبرکی کردا نهاتیه بردان او حق هیویه گهشته کودره ده قانون ودا ناوی چیه بندین کو ده قانون اساسی ترکیه دا پیوسته بین گوهراندن که هم بزانی بن و پیواجوک دست بکریه چنه کی جانن آیا بند 66 دیسه هر وکی خوی بمینوی بیجن ترکیه یا ترکایه تنه ملتک لبی دارید جید آنجی تو چه ده بیجه دما نومان گناش نظانم چیه سروک پارلمانی ده بیجه اما kurtulmuş. بله ده بیجه تنه یک زمان لترکیه هیا اوشی ترکیه آنجی حتی همو شاخ و لکن کو گریدای فکر و حتی رامان پککین لسوریه جی نه فس کرن و جهول را کرن تشتک بناوی پیواجوی آشتی خودی واته نینه گرکه ایدید پارلمان دا ارکن هری گران یم پارلمنترین کرد به تایبت دم پارتیه او مجارانه بن Mamoste ez dibêjim dirêj bû em dikarin carekî din jî bername çê bikin em hevala jî zêde li ser ekranê negirin. بله باشه او بنده 20 بندن کو ترامپ پیشنهاد کرنه به کرتی اشاره که کرتی یک دقیقه پی بکم یعنی یک بداوی هاتنا شره اگر هر دو عالی لحف بکن ارتش اسرائیلی پیوست او خطین کو موافقت لسر هاتیه کرن جه پاش و بکشینه و همو شر لشکری راوستینه او بامرته انجی او کسین کو گرتینه یعنی زندانینه ده دما هفته 2 ساعت دا پیوسته همو بینه بردان ده بجن 20 کس جوان ساخنین اسرائیلیا و به هزاران گرتین فلسطینی جیه بینه بردان یعنی گرینگ هم بزانه بین کو یهودی و دولت اسرائیل چقدر قیمت دیده هم ولاتین خو بری چند ساله بو سربازه که با عسکره که لهمبری بردان 1500 فلسطینیا عسکره که خو آزاد کرن و جارجی لهمبری وان 20 گرتین کو د دست حماس دانه به هزاران یعنی نزدیک 1700 کسا کو پشتی هفته اکتبر 2022 هات بونه گرتن جهلا دولت اسرائیل و تینه بردان بنرن چقدر قیمتی ده هم ملاتین خو و ایروژی ام پیوسته گلک بهای که گرام بدینه او کسی ما کو به دست دولت ترکا هاتنه گرتن زندانین معبد و هاتنه آنجی تینه کشتن روزانه و هفکارین مروواهی پشتی که حماس و اسرائیل لحف کرن لسر وی وان او 20 ماده این که ترامپ پیشنهاد کرنه یه جهر هیله و وقت آب و جریان و نظام نخوشخانه و اوانه یه بین تعمیر کرن یه بین دوباره درست کرن و جبریا ریخستنا نتوین یک بوی و هیواسور و هنک ریخ سازین دنین بین ناب نتوی یه بین انجام دان
روشا خلکی غزه بنده که گرینگه دکارن لولات خول و غزه بمینن اگر هنده کس جو بخوازن با آوه که آزاج وی داری درکبن دکارن درکبن خاله کدن رول حماسه حماس حق بجداریه ده اداره غزه دانینه دیک پیوست سلاح خودچه که خودان آلیه که و بجیانه که وقت بجن آشتی خوازانه اگر گریدای بمینن ممکنه یعنی ممکنه بین عفو کرن آنجی ازنه بدن کجوه داره در بکن و وکدن دوره کدن جهه کانی اسرائیل یه غزه داگیر بکه آنه اوجی اول سرهبه مناقشل سرهبه که من گوت یعنی اداره یا منطقه حریمی بکه دست کمیته که تکنوکراتا که هم فلسطینی تیدانه هم کارناس و بسپور ناونتوی تیدانه و دبن شورا بن نرینه یعنی نظارتا شورا آشتیه دا که ترامپ جی سروکاتیا وید که بره و بچه خالا داویه جی که گرنگ جوان بیست خاله یا دوباره درست کرنا غزه که بره 2,300,000 کس تیدابون و گلک کسین خودی سرمایه و کاپیتال جنها دا پروژه پلان خود دیار کرنه که جنو دا به دیزاین که نو غزه جنو دا آودان بگن من خواست از اشاره بوان خالانه بگم لی به خالا هری گرنگ دو تشتن یک اوه که نتانیاهو ایرو جی گوتیه نه ممکنه که از دولت فلسطینی با آوه که رسمی بناسم یا دوی جی با ما کرده پیوسته هم حولدان خو گلک زیده بکن به لوبین یهودیا را لأوروپا لکردستان تکلین ما اشکراتر جز سردمین بریبن و در برین کرده دیرو که دا گوتنه هرکس دست خود رژیمه بکن ام دست رد نادینه وان یک نمر مصطفی بارزانیه یه دوی جی سروک اجالانه که گوتیه نابه هر کسی گوته من مرحبا ام جدکارین بو برجواندی نتوا خوژه را بجین مرحبا و اگر هفکاریا مبکن یعنی حرمت حق و حقوق ما دگرن ناخازن یعنی ما وک امراض بکار بینم بو آرمان جن خو لدجی دولت و دجمنین خو ام آماده نکو دست دوستانی دریجی وان بکن بروی هنده جی برسمیت ناساندنا دولت فلسطینی ریه کنو رفرانس نول برمه کرده داتی نکو امجی حوله بدین مادم بو فلسطینیا عادته که خودی دولت که سر بخوبن چما بو ما کرده قباحته و حولدان این دولت ترکیه جی لدجی روژاوا گرک البر چاوین مبن روژاوا دست کفته که مازنه دبر روژاوا دا بدیل انگران هاتنه داین قهرمان مازن هاتنه شهید کرن و ایرو سیستم که دموکراتیک که برواجی دستلاتا که ایرو لشامه دستلات داره لمنطقه که کرد دانه سه زمان فرمی هنه آسوریه، کردیه، عربیه جنه برواجی قانون و یاسین القاعده لشامه همه حق و حقوق این وکهب حتی زیده تر جمیراجی دبن روبریا قصدی آنجی یا روژاوای کردستان دا هنه اوانه امتیاز مازنن اوانه تشتین گارانتین مازنن بو پاش روژا بر روبرنا حرمه هیویدارم ام زیده تر جسالیم بری ده میدان کار و خباتی دا بین سازی مؤسسه ما زیده تر بری به ارکین خو بزانی بین و بین هندک کارا بکن هندک پینگا و هل گرن به دنیا در وراکو کردا ببینن خالا داویه جکو مخواست بیجمته سبب پارلمان آلمانیا لبرلین جوانین کرد ریخستنک سازیه که وان هیا یا لدجی آنتی راسیسموس یا کردا دجی کردا این که دجی کردا کارو خباتی دیکن کم جوینه که وانا مازن هیا اجی سبا میوان وانم از دوی جوینه دا بجداری بکم او 5 پارلمانترین چه پارتین جور به جور
yên parlemana Alman yê bên divê komcivîna Kurda da beşdarî bikin. Binêrin ev gencane her yek ji beşeke Kurdistanê ye, ama saziyek çêkirine ku li dijî siyasetên rasîstî yê hemberî Kurda, heqûqê Kurda li welatên weke Alman û welatên dinyên Ewropa bûne hêzek ku dunya wan dibîne. Tu dizanî Bedran hatina cemheviya du kesa di parlemana welatekî bihêz yê wek Almanya'da karekî hêsan nîne. Demek dikarin bêne dîtin eger ew kesên ku fikrê wan vekirîne akademisyen û berî demekê jî tu zanî aynen Berlînê dîsa konferansa Kurd û cihuya çêbû û çi qasî deng veda û tu dizanî li hemberî wan e eger li em bilêbinêrîn reaksiyonên dewletên dagîrker çi qas zêde ne, hengê em ê bi giringiya encamdayîna wan kar û havêtina pêngavên wiha zêdetir bihesîn. Biborin min dirêj kir, şeveke xweş bo te û destê te sax bin bo vê hevdîtinê Bedranê ezîz. Mala te ava na ev dîmenê ku em dibînin ser ekranê ev mudaxaleya hêzên İsraîlê li keştiyên alîkariyê ku dixwastin alîkarî bibin ji Xezayê re divan saetan de mudaxale kiriye daye sekandin. Belê hêleke ew heye, hêleke wek dibêjin ne kesk ne sor ya nîvzer, heta wê derê dikarîbûn biçin niha ku ketne wê hêlê êdî dewleta İsraîlê em ê li bendê bînin ka çi reaksiyonê nîşan de. Baye te nîşan da diyare nahêle. Nahêlin. Ev yek jî divan saetan de li du enyan şer heye. Yek li bendava Tîşinê, yek jî li Til Hefrê. Ew jî heremeke di navbera Heleb û Tebqayê de. Bi her hal bi şerrên wiha re hêza Qesedê yê poza wan bi axivê bimalîne û ez bawerim hingî dîsa pêvajoyê vegere dewraberê niha ji ber ku bi gelek rêber û serokên dunya re hevdîtin çêkirine ew Erebên Selefî gelekî piştgiriyê didine Ehmeduşer lê li ser zemînê rewşeke din heye û Kurdê nehêlin bi hevkariya milletê xwe û hêzên demokratîk ew bigihin armancên xwe. Ev jî rewşa dawî ye li ser nexşê anha tiştekî xuya nake. Til Hefra ku min got ev e. Normal vê derê şer heye. Yek niha li ser nexşê xuya nake. Normal eniyekî şer li vê derê heye. Eniya din jî li bendava Tişrînê. Ew jî li vê derê ye. Yare bendava Tişrîn gelek giring e, ciyekî gelek jeopolitîk e Erê. ve stratejîk e. Ew gelek mêj de hewil didin. Eva hiç guman têdanîne ku bi fît û îşareya Erdogan û dewleta Tirkiyê ew daxuyanên ki van rojane da kirine dest bi karekî wiha kirine lê ez sedî sed wê baweriyê da me ku bi ser nakevin. Mamoste gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te heta vê saetê. Bi vê wesilê ez bi destûra te ez bang li hevalê me yê li ser X'ê bikim hevanno. Belê. Rojê du weşana em çê dikin weşanên zindî. Werin bibin abonê kanala me di YouTube'ê de. Ne li ser X'ê ji ber X'ê ev vîro wisa hinek ew bû yani. İstisna bû. Me pêk anî kerem kin werin bibin abone bibin endam em vê kanalê pêş bixin. Ez bang li hevalê me yê li ser X'ê dikim. Baş e? Mala te ava kekşer oremar. Serserê min gelek memnûnim, gelek kêfxweş bim. Silav reis ji her kesî re.